Tariki ya 28 z'ukwezi kwa kane 2021 nibwo inkuru yakwiye mu bitangazamakuru bitandukanye yari ifite umutwe nko ku kinyamakuru Kigali Today bagiraga bati General Ibingira na Lieutenant General Muhire batawe muri yombi bazira kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ni ibintu byatunguye abanyarwanda benshi cyane kwiyumvisha uburyo umugabo ufite ipeti rya generali atabwa muri yombi kubera yuko yishe amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Icyo gihe bagize bati General Fred Ibingira na Lieutenant General Retired Charles Muhire batawe muri yombi muri uku kwezi ati mu bihe bitandukanye bazira kunyuranya n'amabwiriza yashyizweho agamije kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. General Fred Ibingira yari asanzwe ari umugaba mukuru w'inkeragutabara Reserve Force, mu gihe Lieutenant General Retired Muhire Charles nawe yigeze kuyobora umutwe w'inkeragutabara ndetse n'ingabo zirwanira mu kirere yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru muri 2014. Hari amakuru yavugaga ko General Fred Ibingira yari yafashwe ku itariki ya 7 Mata 2021 nyuma y'uko yari yitabiriye umuhango wo gusaba mu kagari ka Butare mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Uwo muhango ukaba ngo wari umaze iminsi 3 ubaye nk'uko icyo gihe byagarutsweho. Ni mu gihe kandi imihango yo gusaba ndetse no kwiyakira itari yemewe nk'uko amabwiriza yariho uwo munsi ajyanye no kwirinda icyorezo cya COVID-19 yakomezaga kugenda abiteganya. Inkuru yanditswe n'ikinyamakuru The New Times ivuga ko Lieutenant General Charles Muhire nawe yafashwe tariki 24 Mata 2021 afatirwa Irebero muri Kicukiro ahitwa kuri Pegasus Resort Inn mu mujyi wa Kigali. Lieutenant General Charles Muhire hamwe n'abandi bantu bagera kuri 33 ngo bari barimo gusangira icyo kunywa barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Bombi ngo batawe muri yombi na polisi nyuma ibashyikiriza igisirikare cy'u Rwanda RDF. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe yari Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga yemeje amakuru tariki 27 Mata 2028 avuga ko bombi batawe muri yombi bazira kunyuranya n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Yagize ati nibyo abo ba generali bombi ati bari mu maboko y'inzego z'umutekano barazira kugaragara mu bikorwa by'imyitwarire itameze neza. Lieutenant Colonel Ronald Rwivanga icyo gihe waje no kuzamurwa ahabwa ipeti rya Colonel. Yongeyeho ko igisirikare cy'u Rwanda RDF gifite amabwiriza agenga imyitwarire agomba kubahirizwa n'ingabo zaba izikiri mu kazi ndetse n'izagiye mu kiruhuko cy'izabukuru zikaba intangarugero. Icyo gihe umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga yavugaga ko abo bajenerali batazajyanwa mu butabera ahubwo bazahanwa hakurikijwe amabwiriza agenga imyitwarire mu ngabo z'u Rwanda. Ababishinzwe mu ngabo bakaba ari bo bazagena igihano kibakwiriye. Yavuze ko igisirikare cy'u Rwanda cyamagana iyo myitwarire ku rwego rukomeye kubera ko igira ingaruka mu miyoborere n'imikorere y'ingabo z'u Rwanda nk'uko yabigarutseho. Uretse ariko icyo gihe aba bajenerali babiri twagarutseho hari n'abapolisi ngo babiri bakomeye cyane bo bari batawe muri yombi. Byavugwaga ko usibye aba basirikare hari abandi bantu benshi cyane bafatiwe muri ibi bikorwa. Hamwe n'aba basirikare harimo babiri mu bapolisi bo ku rwego rwo hejuru. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera akunze no kugaragara avuga ku bijyanye n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 yemeje amakuru avuga ko hari abantu bafashwe bari kumwe na Lieutenant General Retired Charles Muhire mu mujyi wa Kigali. Naho ku byabereye i Huye Majyepfo mu mihango y'ubukwe General Fred Ibingira yari yitabiriye ngo hakozwe iperereza riza gutuma babiri mu bayobozi bakuru ba polisi muri ako gace nabo batabwa muri yombi. Abo yari Chief Superintendent of Police Francis Muheto uyobora polisi mu Majyepfo na CSP Gato Karagire uyobora polisi mu karere ka Huye. Umuvugizi wa polisi icyo gihe yavugaga ko abayobozi babiri ba polisi ngo bafashwe bazira kuba bari bafite amakuru yabo bantu barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 nyamara ntibagire icyo babikoraho. Icyo gihe mu bafashwe kandi harimo uwitwa Fidel Rugomwa nyiri ahabereye ibyo birori, akaba yarafunzwe mu gihe rero kigera ku cyumweru. Nyuma yaje kurekurwa amaze kwishyura amande nk'uko mu mabwiriza byateganywaga. Kimwe n'abandi basivili ati bafashe bari kumwe na Lieutenant General Charles Muhire nabo bararekuwe bamaze kwishyura amande ateganywa, bamaze no kwisuzumisha icyorezo cya COVID-19 kandi bakishyurira bombi. Ibi rero byagarutsweho cyane mu itangazamakuru mu Rwanda by'umwihariko imbere mu gihugu. Abantu bibaza ni gute Lieutenant General Charles Muhire, ni gute General Fred Ibingira ufite ipeti full mu ngabo z'u Rwanda batabwa muri yombi kubera yuko bishe amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Gusa kenshi byagiye bisobanurwa ko abantu bose imbere y'amategeko bangana. Niba umuturage runaka yishe amabwiriza, niba general yishe amabwiriza,
niyo umuyobozi runaka yishe amabwiriza, abo bose bagomba guhanwa nk'uko amategeko yabiteganyaga yagendaga abivuga. Uretse aba bajenerali bakomeye cyane, ngira ngo hari n'andi mazina akomeye cyane y'abantu bagiye bafatwa batabwa muri yombi, harimo bwana King James, ni umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda, yaje gutabwa muri yombi kubera yuko nawe yari yarenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Shadibu arazwi cyane ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko Instagram ndetse na Twitter, nawe yaje gutabwa muri yombi azira kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19, n'abandi benshi cyane. Ndetse polisi y'u Rwanda yagiye igaragaza bamwe mu mashusho cyangwa se igatumira itangazamakuru bakaza bakagira n'ubuhamya cyangwa se n'ubutumwa baha abanyarwanda bose muri rusange, kubera yuko ibintu byabaga byakozwe ntabwo byabaga byemewe. Mu bandi twavuga harimo uwahoze ari umuzamu w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Kimenyi Yves, nawe yaje gutabwa muri yombi azira ko abantu bagiye bakorera ibirori mu rugo kuwe bakarenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Muri make rero nuko icyorezo cya COVID-19 cyagiye kigaragaza ko abantu bose bangana imbere y'amategeko, kandi bikagaragaza imbaraga n'ubushake leta y'u Rwanda yari yashyize mu kurwanya iki cyorezo cya COVID-19. Nubwo uyu munsi none bisa nkaho bimeze neza, ibikorwa byinshi cyane byagiye bifungurwa, ariko byose ni umusaruro w'imbaraga leta y'u Rwanda yakomeje kugenda ishyiramo, kugeza ubwo abajenerali nk'abariya twabonye hejuru batawe muri yombi bazira yuko barenze ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Uyu munsi rero wa none kuba ibikorwa byinshi byaragiye bifungurwa bigaragaza umusaruro ukomeye cyane, ndetse n'imbaraga leta yashyize mu kugira ngo abantu bakomeze kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Reka dukomeze turebera hamwe n'andi makuru akomeje kugenda avuga. Mu yandi makuru reka turebera mu ishusho y'ubwiyongere bw'abaturage mu mijyi yunganira Kigali muri 2050. Uko bwije nuko bukeye u Rwanda rubarushya mu myaka 30 iri imbere ho bizaba ari ibindi icyerekezo igihugu gifite, nuko muri 2050 abanyarwanda bazaba bafite ubushobozi bwo kwinjiza 12,476 by'amadolari, no kuvuga asaga miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda, amadolari asaga 800 ruriho uyu munsi wa none. Icyo gihe kandi abaturage bazaba barenga miliyoni 22 ndetse n'ibihumbi 100, mu gihe muri 2035 bazaba ari miliyoni 17 n'ibihumbi 600. Bivuze ko abafite imyaka yo gukora bazaba bari ku kigero cya 65.7%. Ubuzima abaturarwanda bazaba babayeho bukaba bushingiye ku cyerekezo igihugu cyihaye cya 2050, nyuma yo gusoza kandi icyerekezo 2020 cyasize igihugu kimaze gutera intambwe mu nzego zitandukanye z'ubuzima, harimo n'ubukungu. Kuva muri mwaka u Rwanda rwatangiye icyerekezo 2050, hari rwihaye intego yo kubaka ubukungu bwarwo no guhindura imibereho y'abanyarwanda bose. Ubwo yatangizaga inama y'igihugu umushyikirano tariki 13 mu Ukuboza 2015, Perezida Paul Kagame yatangaje icyerekezo gishya cya 2050 u Rwanda rwatekerejeho mu kubaka ahazaza h'igihugu. Kuri we icyerekezo 2020 cyari cyihutirwa cyane, ariko icyerekezo 2050 n'icyazaza harambye h'u Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko icyerekezo 2020 cyari cyo gukora ibyari bikenewe kugira ngo abanyarwanda bashobore kubaho kandi bisubiza agaciro, mu gihe icya 2050 ari cyo kwihitiramo ahazaza kuko ari byo abenegihugu bakwiriye. 2050 u Rwanda rushaka kuba ruri mu bihugu bikize, mu gihe 2035 rukeneye kuba mu bifite amikoro aringaniye. Ibyo bisaba ko amafaranga umunyarwanda yinjiza mu mwaka azamuka n'ubukungu bw'igihugu bukiyongera. Muri iki cyerekezo hifuzwa ko nibura kugeza muri 2035 umunyarwanda azaba yinjiza atari munsi ya miliyoni 4 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka, mu gihe muri 2050 azaba ashobora kubona miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda mu mezi 12. Mu mwaka wa 2050 igishushanyo mbonera kivuga ko abanyarwanda bazaba ari miliyoni zisaga 22. Ubwiyongere bw'abaturage buzabasaba gukoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo basarure ku mbuto ziri kubibwa bazagera muri vision 2050. Inzira izabageza muri icyo cyerekezo iri mu gukoresha ikoranabuhanga mu nzego zose, uwango dushya no kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Imijyi yunganira uwa Kigali mu iterambere ry'abaturage biyongera ubutitsa. 2013 nibwo guverinoma y'u Rwanda yatangije gahunda yo guteza imbere imijyi 6 yunganira uwa Kigali, hagamijwe kureba uko yafasha mu kugabanya umuvuduko w'abajya gushakira imirimo n'imibereho myiza mu murwa mukuru w'u Rwanda. Iyi mijyi ni Huye, Muhanga, Musanze, Nyagatare, Rubavu na Rusizi. Gahunda irambye yo guteza imijyi yunganira Kigali igamije guha umurongo ngenderwaho leta mu bikorwa by'iterambere rirambye no kurwanya ubukene muri iyo mijyi 6
yatoranyijwe muri gahunda y'imbaturabukungu ya IDPRS ya kabiri. Iterambere ry'iri mijyi n'abayituye riri mu mujyo w'icyerekezo cyambukiranya imyaka kuko ryubakiye ku musingi w'ibyakozwe kugeza muri 2020 hategurwa ibikeneye kandi kugerwaho muri 2050. Ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri Afurika, ikigero cy'abatuye mu mijyi mu Rwanda kiracyari gito, ni 17.3%, ariko abaturage bo mu mijyi bo bakomeza kwiyongera cyane, aho bageze kuri 4.5%. Umubare uri hejuru cyane w'ikigereranyo ku rwego rw'isi kibarirwa kuri 1.8. Abaturage biyongera cyane muri Kigali kuri ubu ifite ubwiyongere bw'abaturage bungana 9% ku mwaka. Muri rusange Abanyarwanda bariyongera ndetse n'imibare izakomeza kuzamuka kuko nk'impuzandengo y'imyaka yabo ari 20, ibisobanuye ko bafite igihe cyo kubyara. Nibura mu myaka 3 iri imbere u Rwanda ruzaba rutuwe na miliyoni 14, muri 2025 bagere kuri miliyoni 16, 2030 bagere kuri miliyoni 22, muri 2050. Ibi biri mu byatumye leta itunganya igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka kizatuma Abanyarwanda miliyoni 22 babona aho kuba muri 2050 ndetse n'indi mirimo igakorwa nta nkomyi. Iki gishushanyo mbonera kigena ko ubuhinzi n'ubworozi